Murabona bakunzi b'ibiganiro mbagezaho uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru ikomeje guteza impaka mu gihugu cya Uganda ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri rusange. Ni inkuru yerekeye uwitwa Anita Among. Uyu nguyu akaba yarahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda. Aravugwaho kuba ageze mu bihe bikomeye cyane nyuma y'uko konti ze za banki zifatiriwe mu rwego rw'iperereza kubera ibirego bya ruswa ndetse n'ikoreshwa nabi ry'umutungo wa leta aho mu gihugu cya Uganda. Mu minsi ishize ikinyamakuru cyitwa Chimp Reports cyatangaje ko bamwe mu badepite bakomoka mu gace ka Teso aho Anita Among akomoka ngo batangiye gukusanya amafaranga bifashishije itsinda ryabo rya WhatsApp kugira ngo bamufashe kubona ibiribwa ndetse n'ibindi bikenerwa mu rugo rwe. Ibi rero ngo nukubera ko ngo atabasha kugera ku mafaranga ari kuri konti ze. Aya makuru rero akaba akomeje gukwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse akaba akomeje no gutera impaka zikomeye. Ariko se kandi ikibazo nyakuri cyatangiye ryari? Kuki uyu Anita Among yagize muri ibi bibazo? Ese koko konti ze zarafatiriwe? Ubusanzwe ni ibintu bimaze igihe bizwi neza ko Anita Among amaze igihe akorwaho iperereza kubera ibirego bya ruswa ndetse no gukoresha nabi umutungo wa leta ya Uganda. Muri iyo gahunda y'iperereza havuzwe ifatirwa rya zimwe muri konti ze ndetse na konti z'umugabo we, ibintu bivugwa ko ngo byagize ingaruka ku mibereho ye. Icyakora amakuru ahari aravuga ko abadepite bari kumukusanyiriza amafaranga yo kugura ibiribwa. Aya makuru rero akaba yaratangajwe n'ikinyamakuru cyitwa Chimp Reports. Kugeza ubu rero nta bindi bitangazamakuru byigenga cyangwa se bya leta byaba byemeje aya makuru ku buryo busesuye. Muri kiganiro rero tugiye kurebera hamwe iby'iki kibazo, turebe aho cyatangiriye, icy'amategeko avuga ku ifatirwa rya konti z'abakekwaho ibyaha bya ruswa, ndetse tunarebere hamwe niba aya makuru ari ukuri kuzuye cyangwa se niba hakiri ibibazo bisaba ibisobanuro n'ibimenyetso byisumbuyeho. Ngo hayi ikaze rero muri iki kiganiro, nkibutse ko ukwiye gukora subscribe kugira ngo ubone ibiganiro bishingiye ku makuru nyayo, ku makuru nyakuri akomeje kuvugwa hirya no hino mu isi. Reka dutangirire inkuru yaca. Inkuru y'iki kibazo yatangiye kuvugwa cyane mu mwaka wa 2004 ni nyuma y'uko havutse ibirego by'ikoreshwa nabi ry'umutungo wa leta aho mu gihugu cya Uganda, by'umwihariko amafaranga y'inteko ishinga amategeko ya Uganda. Muri icyo gihe rero inzego z'iperereza zikaba zaratangiye gukurikirana bamwe mu bayobozi bakuru. Anita Among aza kuba umwe mu bavuzwe cyane. Icyo gihe rero haje gukurikiraho iperereza ry'ibanze ku gusuzuma inkomoko y'umutungo we, imicungire y'amafaranga ndetse n'imiterere y'imitungo ye. Nyuma yaho havuzwe isakwa ry'ingo ze ndetse kandi no gufatira zimwe muri konti ze za banki. Ibyo bikaba byarakozwe mu rwego rwo koroshya iperereza ryari ryatangiye gukorwa muri icyo gihe. Mu gihe rero ibyo byose byari bikomeje, nibwo haje kuvuka indi nkuru. Ni inkuru yavugishije abantu benshi cyane ko iyi nkuru yavugaga ko Anita Among yaba atakibasha kubona amafaranga yo kwita ku mibereho ye ya buri munsi, ndetse kandi bamwe mu badepite bakomoka iwabo muri Teso bahita batangira kumukusanyiriza amafaranga yo kugura ibiribwa. Iyo nkuru niko ibivuga. Bamwe bakibaza bati se aya makuru yaba yiziye ku kigero kingana iki? Ese hari ibimenyetso bifatika bibishyigikira cyangwa se bigaragaza ko abadepite batangiye gukusanya amafaranga koko, cyangwa ni inkuru yemejwe n'ikinyamakuru kimwe cyigenga, cyangwa iyi nkuru ishingiye nini ku makuru atanzwe n'ibinyamakuru bitandukanye? Byose urabisobanukirwa muri iki kiganiro. Mu kugerageza gusubiza ibibazo, nagerageje gukora ubushakashatsi ngo ndebe ese ubundi iyi nkuru ivuga ko abadepite batangiye gushakira amafaranga yo kubonera iby'ibanze cyangwa se ibyo kurya Anita Among yaba yaturutse, source yayo yaba ari iyihe? Mu makuru nagerageje kubona nasanze inkuru ivuga ko abadepite bo mu gace ka Teso ngo bakusanya amafaranga yo gufasha Anita Among yashyizwe hanze bwa mbere n'ikinyamakuru cyitwa Chimp Reports. Nicyo cyatangaje ko hari abadepite bavuganye nacyo, ariko bose bakaba barasabye ko ngo amazina yabo atatangazwa. Aha niho rero havuka ikibazo gikomeye cyane mu mwuga w'itangazamakuru. Iyo amakuru ubundi ashingiye ku bantu batifuje kumenyekana, abagomba kugenzurwa n'ibindi bitangazamakuru byigenga mbere yo gufatwa nk'ukuri kudashidikanywaho. Ibivuze ko rero iyi nkuru nubwo ikomeje kuvugwa cyane mu bitangazamakuru, ariko abantu bakwiye gusubiza amaso inyuma bagashishoza bakareba ese ubundi uretse kuba byatangajwe na Chimp Reports, ubundi aya makuru kuko niyo naya nyayo. Nagerageje rero kureba niba hari ibindi bitangazamakuru bikomeye byo muri Uganda cyangwa se mpuzamahanga byabyemeje aya makuru. Kugeza ubu nta gihamya ihagije igaragaza ko aya makuru yaba yemejwe n'ibindi bitangazamakuru
byo wenda bishobora kuba byigereye kuri abo bari gukusanya amafaranga, ahubwo n'ibindi bitangazamakuru biri kuyandika nyine biri kwirefera cyangwa se biri gushingira ku nkuru yanditswe n'iki kinyamakuru cyitwa Chimp Reports. Gusa ariko nanone ibi ntibihagije kugira ngo iyi nkuru tubivuge nk'ukuri kwemejwe. Icyakora ikintu kidashidikanywaho nuko Anita Among akomeje gukorwaho iperereza ku birego bifitanye isano na ruswa ndetse n'ikoreshwa nabi ry'umutungo wa leta. Hari kandi amakuru yemejwe n'inzego zitandukanye avuga ko habayeho isakwa ry'imitungo ye ndetse kandi hakabaho n'ifatirwa rya zimwe muri konte ze mu gihe iperereza ryo rigikomeje ari mu gihugu cya Uganda. Ibi rero birashimangira ko ari ngombwa ko dukwiye gutandukanya ibintu bibiri. Icyambere ni ibimaze kwemezwa n'inzego zibifitiye ububasha n'ibikiri mu rwego rw'amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru Chimp Reports, ariko kandi ayo makuru akaba atarabonerwa icyemezo ku bindi bitangazamakuru bitandukanye nabyo ngo bibe byagaragaza ko ariko bimeze muri rusange. Mbere yo gukomeza kuvuga kuri iki kibazo ni ngombwa kubanza kumenya uwo tuvuga. Ninde Anita Among? Ninde ni muntu ki? Anita Annette Among ni umwe mu banyepolitike bakomeye cyane muri Uganda, akaba yarabaye perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda. Aba basanzwe bazwi nka Speaker of Parliament mu ndimi z'amahanga. Yabaye rero Speaker of Parliament kuva mu kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2022. Icyo gihe yarasimbuye witwa Jacob Olunya witabye Imana. Mbere yaho ariko kandi yari yungirije perezida w'inteko ishinga amategeko, ndetse kandi icyo gihe yari amaze imyaka myinshi ahagarariye akarere kitwa Bukedeya ni mu nteko ishinga amategeko, niho yarahagarariye aka karere. Mu gihe uyu Anita Among yarayoboye inteko, yagize ijambo rikomeye cyane muri politike ya Uganda. Yabaye umwe mu bayobozi bashyigikiye amategeko atandukanye n'amategeko yagiye agarukaho cyane mu gihugu cya Uganda ndetse no hanze yacyo, harimo n'itegeko rirwanya ubutinganyi ryateje impaka muri Uganda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Ariko kandi mu myaka 2 ishize izina rye ryatangiye kugarukaho cyane kubera ibirego bya ruswa ndetse n'ikoreshwa nabi ry'umutungo wa leta. Hari iperereza rero ryatangijwe ku micungire y'amafaranga y'inteko ishinga amategeko ndetse n'inkomoko y'umutungo we. Ni muri urwo rwego rero havuzwe ifatirwa rya zimwe muri konte za banki ndetse n'iz'umugabo we witwa Moses Magogo, nawe uri mu badepite hariya mu gihugu cya Uganda. Ku rwego mpuzamahanga Anita Among yanahawe ibihano n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza. Ni ibihano byamushinje ruswa n'ibindi bikorwa bifitanye isano n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu. Icyakora we yakomeje guhakana ibyo birego, avuga ko ngo ari ibirego bifite impamvu za politike kandi ko azakomeza kwisobanura mu nzego zibishinzwe. Uyu munsi rero Anita Among ni umwe mu banyepolitike ba Uganda bakomeje kuvugisha benshi, aho bamwe bakomeje kumufata nk'umunyapolitike ukomeye wahohotewe n'ibibazo cyangwa se ukomeje guhura n'ibibazo bya politike. Ni mu gihe kandi abandi bavuga ko agomba kubazwa ibyo akekwaho. Ni muri urwo rwego rero inkuru ivuga ko ari gufashwa kubona ibiribwa yakuruye impaka nyinshi kuko yibajijweho cyane bitewe n'umwanya yari asanzwe afite by'umwihariko n'ubukungu asanzwe azwiho hariya mu gihugu cya Uganda. Wakwibaza ese Anita Among yarazwiho ubukungu bungana iki? Anita Among yagaragaraga nk'umuntu ufite imibereho ihambaye. Itangazamakuru ryo muri Uganda ryakunze kumuhuza n'imitungo irimo amazu ahenze, ubutaka, ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa by'ishoramari. Ikindi kandi nuko yarazwiho gutanga inkunga nyinshi mu bikorwa by'iterambere ndetse n'ibikorwa bya politike, cyane cyane mu karere ka Bukedeya yarahagarariye mu nteko ishinga amategeko. Akiri mu nshingano hari n'igihe yatanze amafaranga menshi mu bikorwa byo guteza imbere siporo, uburezi, ubuvuzi ndetse n'ibikorwa by'abaturage bo mu karere ke. Ibintu byatumaga benshi bamubona nk'umunyapolitiki ufite ubushobozi bukomeye bw'amafaranga. Icyakora n'uwo mutungo munini nawo wabaye kimwe mu byibanzweho n'inzego z'iperereza. Abashinjacyaha rero bakaba baratangiye gukora iperereza bashaka kumenya niba uwo mutungo warabonetse mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa niba hari amafaranga ya leta yaba yarakoreshejwe nabi. Nimgiye kandi ku ruhande rwa Anita Among we yakomeje guhakana ibyo birego, avuga ko umutungo we ukomoka mu bucuruzi ndetse no mu bindi bikorwa byemewe n'amategeko. Icyo ukwiye kumenya cyo ni kimwe nuko nta rubanza rwa nyuma rwe rwamuhamya ibyaha bya ruswa. Iperereza n'imanza bijyanye n'ibyo birego byo bikomeje gukorwa. Icyo ukwiye kumenya cyo nuko amategeko akomeje kumufata nk'umwere kuzageza igihe urukiko ruzabifatira umwanzuro wa nyuma. Niyo mpamvu rero iyi nkuru ivuga ko umuntu
umuntu nk'uwo wari uzwiho ubushobozi n'umutungo uhambaye yaba yageze aho afashwa kugura ibiribwa yakuriye amarangamutima y'abantu benshi ndetse n'impaka yaba ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hahurira abantu. Ariko nanone icyo gice cy'inkuru kirashingira cyane ahanini ku makuru yatangajwe n'icyo kinyamakuru Cheap Reports nk'uko twabigarutseho ko kugeza ubu nta bindi bitangazamakuru byigenga cyangwa se ibya leta byari byemeza mu buryo busesuye iby'aya makuru yatangajwe n'ikinyamakuru Cheap Reports. Reka mvugeho gato ku mutungo we mbere ko ngana ku musozo. Nta mubare wemejwe ku mugaragaro ugaragaza umutungo rusange wa Anita Among, ariko kandi itangazamakuru n'abasesengura imitungo bagiye batanga igereranyo ku mitungo imwe n'imwe ye. Bimwe rero mu byatangajwe harimo inzu ye iri ahitwa Ikigo, ni ku kiyaga. Ni inzu yagereranyijwe cyangwa se yahawe agaciro ka miliyoni 3 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga amashiringi asaga miliyari 22.5 ya Uganda. Uretse iyo nzu rero hari indi nzu iri ahitwa Ikololo, ni inzu yagereranyijwe cyangwa se yahawe agaciro kari hagati y'amadolari ya Amerika miliyoni 2.2 na miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika, no kuvuga hafi amashiringi miliyari 8.2 na miliyari 19. Urumva ko na amashiringi atari make. Indi nzu ni inzu iri ahitwa na Kasero. Iyi nzu ikaba yarahawe agaciro kari hagati ya miliyoni 1.5 y'amadolari ya Amerika na miliyoni 3.5 z'amadolari ya Amerika, no kuvuga ayatashize mu mashiringi ari hagati ya miliyari 5.6 z'amashiringi na miliyoni 13. Muri mwaka turimo 2026 kandi inzego z'iperereza zafashe imodoka ya Rolls Royce, ni imodoka ya Anita Among byavuzwe ko ifite agaciro ka amashiringi agera kuri miliyari 3.4. Yibaze rero iyo mitungo yagiye ivugwa mu bitangazamakuru, ikigereranyo ku gaciro k'iyo mitungo kirakabakaba miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika, no kuvuga arenga miliyari 37 z'amashiringi ya Uganda. Tekereza ko aya mafaranga nkubwiye atabarirwamo ubutaka, izindi nzu, amafaranga ari kuri konte, imigabane cyangwa se ibindi bikorwa by'ubucuruzi bisanzwe bikorwa n'uyu Anita Among. Ariko kandi ibi ni ingenzi, ukwiye kumenya ko iyi mibare nkubwiye ari ikigereranyo cyakozwe n'ibitangazamakuru ndetse n'abasesengura ibijyanye n'imitungo. Iyi ntabwo ari imibare yatangajwe na leta cyangwa se Anita Among ubwe. Ikindi nuko nta nyandiko yemewe igaragaza net worth cyangwa se umutungo mbumbe wa Anita Among. Agaciro nyako k'umutungo we ni kimwe mu biri gukorwaho iperereza n'inzego za Uganda, ku buryo mu minsi iri imbere nabyo dushobora kuzabigarukaho mu gihe nabyo byaba bitangajwe. Ndagushimiye cyane we tubanye muri iki kiganiro, komeze ugubwe neza ndetse no kubana